Deutsch mit Jasko. Dobro mi došli na još jednu lekciju. Pozdrav veliki od Jaska. Preteritum radimo danas. Znate li šta je preterit? Vjerovatno ste čuli za preterit, ali vam nije jasan u potpunosti i ovdje ćemo razložiti znači taj preterit od A do Ž, da vidite šta znači, kako se prevodi, da vidite kako se tvori, gdje se koristi, kad ga ne koristiti, po čemu je specifičan, pravilni glagoli u preteritu, nepravilni u preteritu. Znači, tema današnjeg predavanja je preterit. Prije nego što krenemo, jedan mali subscribe za profu, share, like i ako vam se svidi video, ostavite vaš komentar na kraju, podijelite ga ako mislite da nekome može pomoći. I da ne duljimo sad s ovim dijelom, idemo da radimo, da vidimo šta smo to pripremili u današnjoj lekciji za vas. Preterit u njemačkom jeziku nije ništa drugo nego prošlo vrijeme. Sad vidite, u njemačkom imate 3 prošla vremena. Imate preterit, imate perfekt, imate pluskvamperfekt. Blisko prošlo vrijeme i daleko prošlo vrijeme. To je ona neka fraza koju mi profesori inače koristimo, ali to vama ništa ne znači. Ajmo ovako. Preterit je prošlo vrijeme koje se koristi dosta u pisanoj formi, znači u pisanom jeziku. A u govoru vam se više koristi perfekt. Kad prevodite rečenicu sa našeg na njemački ili obratno, nećete praviti nikakvu razliku. Znači, u samom značenju rečenice. To ćemo kroz primjere da pokažemo i da objasnimo, da vidite da je u suštini sasvim nebitno da li ćete koristiti preterit ili ćete koristiti perfekt. Koristite ono gdje ste vi sigurniji, ono što znate bolje i ono što vam bolje leži. Znači, što vama više paše, to ćete koristiti. Moram ovdje dodati još jednu stvar, da recimo imate uvijek Njemac koristi bio i imao u prošlom vremenu u preteritu. Znači i u pisanom govoru i u govoru uopštenom. To smo radili na lekciji var i hatte na A1. Var bio sam, hatte imao sam. Znači kad god hoćete da kažete da ste nešto imali, koristit ćete var. Ich war gestern in Mostar, ich war gestern in Sarajevo, ich war am Samstag, ne znam, in Tuzla. Bio sam negdje. A hatte koristite kad hoćete da kažete da ste nešto imali. Ich hatte am Samstag Fieber, imao sam temperaturu. Ich hatte gestern ein Besuch, imao sam jučer posjetu i tako dalje. Znači, var i hatte koristite uvijek za prošlo vrijeme u njemačkom jeziku. Pogledajte lekciju var i hatte na A1. Da se vratimo na temu preterita. Šta je preterit? Znači, preterit je prošlo vrijeme i koristi se najčešće u pisanom jeziku. U preteritu nemate pomoćni glagol haben ili sein kao što je u perfektu, znači tu imate isto u prezentu jedan glagol koji ide na drugo mjesto u rečenici i taj glagol se konjugira. Znači idete onu formu SPO, subjekat, predikat, pa onda redajte dalje, odnosno držite se pravila glagol na drugome mjestu. Sad, pravilni glagoli nisu problem, takozvani schwache i starke verben, zato što tu imamo određene nastavke koje ćemo naučiti i to ćemo primjenjivati u konjugaciji, to je to. Nepravilni glagoli su malo drugačiji, njih učimo na pamet, a i zato sam vam pripremio jednu listu da vidite gdje da vodite računa, gdje su cake i kako možete sebe olakšati korištenje tih nepravilnih glagola u preteritu. Modalni glagoli, za modale u preteritu ću napraviti posebnu lekciju. Oni u suštini u konjugaciji gube samo umlaut i to je to. Ali neću se sad oko modalnih glagola ovdje zadržavati, jer će biti posebna lekcija za modalni glagol u preteritu. Znači kada ćete da kažete morao sam prošle sedmice nešto uraditi, znao sam da će to biti ili htio sam nešto da napravim, znači koristite modalni glagol u preteritu. Zato će ići posebna lekcija. Dakle, idemo malo sada da razradimo. Rekao sam već var i hatte. Znači, bio i imao, to uvijek koristite u preteritu, odnosno u prošlom vremenu koristite uvijek preterit glagola sein i haben, to su var i hatte.
Što se tiče rečenice i tvorbe rečenice u preteritu, ja tu kažem SPO pravilo, subjekat, predikat pa dalje redajte, odnosno pravilo glagol na drugom mjestu. Stavljate glagol na drugom mjestu, konjugirate i onda redajte dalje. Ovdje sam vam pripremio da vidimo razliku između preterita i perfekta. Dakle, ova rečenica bi na našem jeziku glasila vidjeli smo vezan, a ne može ovdje uncu, ovdje sam ja pogriješio, vezan, stavit ćemo dih. I ovdje ćemo isto staviti dih, to je greškica moja bila. Vidjeli smo te juče u parku. Znači, ova rečenica ovdje, koju imamo, i ova rečenica ovdje, jedna i druga znači vidjeli smo te juče u parku. U prvom slučaju imamo preterit, u drugom slučaju imamo perfekt. Kao što vidimo, u preteritu imamo samo glagol koji se nalazi na drugom mjestu, zen je inače nepravilan glagol, i poslije glagola smo dalje redali elemente u rečenici kako idu. U perfektu imamo pomoćni glagol habe na drugom mjestu i imamo particip 2 na zadnjem mjestu. Znači, u preteritu nema participa, nema pomoćnog glagola, ide samo glagol u preteritu. Problem su tu malo ovi nepravilni glagoli, ali njih imate možda nekih 20-ak, 30 koje naučite i to. Oni najfrekventniji su, ne znam, sehen, gehen, bekommen, essen, trinken, nehmen, geben i tako dalje. Znači, bit će tu uskoro i na ovom jednom projektu koji pripremam za download, a možete naravno tražiti neke liste pa ćemo preko Facebook grupe Jasko Germanika to da podijelimo. Dakle, to nam je razlika. Ovdje nemamo, u preteritu nemamo pomoćnog glagola, nemamo participa 2, uzimamo glagol, stavljamo ga na drugo mjesto, konjugiramo i idemo rečenicu isto kao u prezentu. Kako te glagole mi konjugiramo u preteritu? Gledajte nešto. Ovdje sam vam napisao tabelu nastavaka za prezent. Za prezent je sadašnje vrijeme. Znači, mi tu idemo est, t, n, t, n. Znači, ich mache, du machst, er, sie es macht. Wir machen, ihr macht, sie machen. Znači, ovo vam se oslanja ako ne znate konjugaciju. Ima tamo na A1 lekcija konjugacija glagola, pogledajte. Znači, od infinitiva glagol uzimamo infinitiv nastavak en, dobijamo infinitivnu osnovu i na infinitivnu osnovu dodajemo zavisnosti od lica nastavke. To su vam ti nastavci. I ovo je za prezent. Međutim, ako hoćemo sada da kažemo glagol u preteritu, znači u tom prošlom vremenu preteritu, umjesto stavit ćemo t. Ide vam umjesto st, ide test, ide t. Znači nastavci za preterit su t, test, t, ten, tet, ten. Napravite sebi screenshot ove tabele ili prepišite sebi na brzinu ove nastavke da znate razliku. U suštini, evo, ovdje imamo ovdje imamo t, ovdje imamo t, ovdje imamo t. Znači, suština stvari je već sad nešto što se može naslutiti, a to je da je prvo i treće lice preterita isto, jednine, isto tako za množinu. I to pravilo je bitno kada govorimo o nepravilnim glagolima. Kako to izgleda u praksi? Znači, ako uzmemo sad jedan glagol i da ga iskonjugiramo u preteritu, evo, ja sam uzeo upravo ovdje glagol machen, raditi, praviti, činiti. Ich mache, ja radim. Ich machte, ja sam radio. Du machst, ti radiš. Du machtest, ti si nešto uradio. Ako kažete ich machte ili ich habe gemacht, i jedno i drugo znači isto. Znači, i jedno i drugo znači uradio sam. Tako ćete prevoditi. Znate, samo je sad pitanje da li ćete koristiti ich machte ili ich habe gemacht. Šta je vama lakše, to ćete koristiti. Er sie es macht, er sie es machte. On je uradio, on radi, on je uradio ili napravio nešto. Nebitno. Dakle, to vam je razlika što se tiče konjugacija, evo ovdje prikazana. Znači, u prezentu je nastavak ovamo je t. Razlika je znači da se vratimo u ovim nastavcima. Govorimo o pravilnim glagolima. Ako sad pogledamo to da primijenimo praktično.
Šta bi to značilo? Evo imamo ovdje rečenicu u prezentu, sadašnjem vremenu, ich lerne jeden Tag Deutsch. Ja učim njemački svakog dana, ili ja svaki dan učim njemački, nebitno. Sad ja hoću da kažem rečenicu u prošlom vremenu. Ja sam učio njemački svakog dana. Znači, u prošlom vremenu. Ako ćemo tu rečenicu reći u preteritu, stavit ćemo glagol učiti na drugo mjesto u preteritu. Ich lernte jeden Tag Deutsch. Tačka. U perfektu bi ova ista rečenica glasila na sljedeći način. Ich habe jeden Tag Deutsch gelernt. I sad imamo upravo ono o čemu smo malo prigovorili. U preteritu vam je glagol na drugome mjestu i on je konjugiran, znači lernen je infinitiv, kad oduzmemo nastavak en dobijemo lern i onda ćemo na to lern dodati određeni nastavak. Za prvo lice u preteritu je nastavak te, evo ga, tu smo ga dodali i dobili smo rečenicu. Ako prevodimo u perfektu, onda primjenjujemo pravilo perfekta. Ako ne znate, imate na playlisti A1 perfekt koji je tu objašnjen od A do Ž, znači sve vam je tu objašnjeno. I šta imamo? Evo ga, pomoćni glagol haben, on je na drugom mjestu i imamo particip 2 od glagola lernen. To je gelernt. I to je to. To su stvari koje morate, znači, da znate. Znači, ja nemam mogućnost čarobni štapić da vas naučim, da vam online još dam participe ili ne znam šta je pravilno. To morate sami naučiti. Ali kad naučite, ako ne znate kako to koristiti, onda je to već problem. Dakle, u preteritu glagol na drugom mjestu, konjugiran, to je to, perfekt, pomoćni glagol haben na drugom mjestu, konjugiran, particip 2 na zadnjem mjestu, rečenica završena. Idemo dalje. Ona radi svoje domaće zadatke navečer ili ona navečer radi svoje domaće zadatke. Nebitno je sad to, nebitno, recite kako hoćete, rečenica ista. Sie macht ihre Hausaufgaben am Abend. Znači, to bi bila rečenica u sadašnjem vremenu. Sad ja hoću da kažem, ona je uradila navečer svoje domaće zadatke ili ona je navečer uradila svoje domaće zadatke. Mogu to da uradim kroz preterit ili kroz perfekt. To je svejedno. Šta vam više godi, to ćete koristiti. Ali znači treba da znate razlike između preterita i perfekta. Šta ćemo raditi? Sie machte, stavit ćemo am Abend ihre Hausaufgabe. Tačka. Glagol je na drugome mjestu. Jedan jedini i u preteritu. Jer u prezentu je sie macht, a ovdje je sie machte. Jer ima ona tabela gore što smo malo prigledali koja kaže te, test, te, ten, tet, ten. I tu se završava priča. Perfekt. Sie hat am Abend ihre Hausaufgaben gemacht. Evo ga. Pomoćni glagol na drugom mjestu. Cak. I imamo particip 2. Radi ovoga je perfekt zapravo složeno glagolsko vrijeme. Jer imamo dva glagola. Imamo pomoćni glagol, imamo particip 2. U preteritu samo glagol na drugom mjesto i to je to. Rečenicu idemo dalje. Mi kupujemo voće i povrće na pijaci. Wir kaufen Obst und Gemüse auf dem Markt. To je sadašnje vrijeme. Međutim, sad hoću da kažem, mi smo kupili voće i povrće na pijaci. Prošlo vrijeme. Wir kauften Obst, odnosno das Obst und Gemüse auf dem Markt. Evo ga. Preterit. Samo jedan glagol i on stoji sa nastavkom u preteritu. Nema pomoćnog glagola. Perfekt.
Wir haben das Obst und Gemüse. Ja, pa nisam vidio da Gemüse auf dem Markt gekauft. Jel vidite razliku? Perfekt ima pomoćni glagol haben, evo ga, i particip 2. I sad, ako pogledate, evo, pogledajte ovaj primjer ovdje. U preteritu je jedan glagol, u perfektu su dva glagola. Preteritu jedan glagol, u perfektu dva glagola. Preterit jedan glagol, perfekt dva glagola. To je dakle razlika glavna između preterita i perfekta. U preteritu nema pomoćnog glagola, nema glagola na zadnjem mjestu, znači nema participa, nego glagol čisto stavite na drugo mjesto, iskonjugirate spram onih nastavaka gore i redate dalje rečenicu. Iskoristit ću ovdje priliku još jednu cakicu, malo da vam objasnim. Vidite, am Abend, to je nešto što govori o vremenu, znači priloška odredba za vrijeme. U njemačkom jeziku uvijek kad slažete rečenicu, uvijek sve što ima veze sa vremenom, vucite naprijed što bliže glagolu. Znači, sve što ukazuje na neko vrijeme, juče, danas, subota, nedelja, poslijepodne, prije 5 dana, znači sve što ima veze, što ukazuje na vrijeme, gledajte da gurate što bliže glagolu. To je takozvano TK-MODO pravilo, njega ćemo isto obratiti jedne prilike da znate kako ćete te priloške odredbe redati u rečenici. To je znači što se tiče ovih pravilnih glagola. Gledajte sad dalje. Ono što je generalno problem, to su nepravilni glagoli u njemačkom jeziku. I bilo je tu par pitanja i kroz komentare i na grupi Facebook i tako dalje. Vidite nešto. Nepravilni glagoli se uče na pamet. I imate isto kao u engleskom jeziku one 3 kolone, present, preterit i perfekt. I sad, recimo, sehen. Sehen, sah, habe gesehen. Gehen, ging, bin gegangen. Nehmen, nahm, habe genommen. Trinken, trank, habe getrunken. To se tako nauči i to je kraj. Ne može mimo toga ništa. Znači, nagađanja, šeme, može ovako, ne može ništa. Znači, sjedniš, naučiš na pamet i ideš dalje. I tačka. Međutim, ako govorimo sada o preteritu, o prošlom vremenu i konjugaciji, šta vidimo? Evo, ovo su vam ovdje sve nepravilni glagoli. Ovo su sve nepravilni glagoli. I ako pogledate ich sah, ich ging ne kaže ich sehe, nego ich sah. Ne kaže ich ginge, nego ich ging. Znači, to se uči na pamet. I ovo vam je propisano u toj koloni. Međutim, problem nastupa u drugom licu jednine i množine. Šta onda radite? Pa vidite, dodajete nastavak st i idete dalje. I vidite, ovdje sam malo prije rekao, prvo lice i treće lice jednine su isti. Znači, isto kod modala što imate, prvo i treće lice vam je isto. To vam je i ovdje isti slučaj. Eto. Pogledajte ovdje, obratite pažnju na nastavke samo. Pogledajte množinu. Prvo lice množine, treće lice množine. Znači, wir sahen, sie sahen. Wir gingen, sie gingen. Ich sah, sie sah. Ich ging, sie ging. Znači, kad naučite nepravilni glagol u preteritu, samo ga mijenjate u drugom licu jednine i drugom licu množine. Ovo ostalo je isto, sve isto. Znači, to su sad sve neke cakice male koje kad vidite, kad vizualizirate sebi, onda vidite te razlike i možete se olakšati kako to naučiti. Znači, ovdje nema pomoći. Ovdje ovo se uči na pamet i čao đaci. Ali, kad konjugirate, znači imate tu glavnu promjenu u drugom licu jednine i drugom licu množine. Evo, trinken. Ich trank, du trankst, siehst trank. Ich nahm, du nahmst, siehst nahm. Ich ging, du gingst. To su stvari koje se moraju učiti. Ali ono što možete odavde naučiti je da je prvo i treće lice jednine, prvo i treće lice množine isto. I samim tim kad naučiš taj nepravilni glagol, ti odmah znaš prvo i treće lice jednine kako glasi
i kako glasi prvo i treće lice množine. Drugo lice jednine malte neće ni koristiti, uvijek ćeš ići u perfektu. Kako to izgleda u praksi kad imamo rečenicu? Evo, hoću da kažem, išli smo juče u opštinu. Ići je nepravilan glagol, gehen, i reći ćemo wir gingen gestern ins Rathaus. Ili zum Rathaus, sve. Šta imamo? Isto ko sa pravilnim glagolom. Ide na drugo mjesto, konjugira se i to je to. Nema tu nikakve filozofije. Ako govorimo o perfektu sada, wir sind gestern ins Rathaus gegangen. Šta sad imamo? Pa perfekt se tvori od pomoćnog glagola haben ili sein plus particip 2. Znači, u perfektu imate dva pomoćna glagola, kretanje, mirovanje i plus morate učiti particip. Znači, kako god okrenete, vamo je sjesti i učite. Moda pomoćni glagol je na drugom mjestu iskonjugiran, particip 2 na zadnjem mjestu i ta rečenica u perfektu je sada ispravna. Isto kao što smo malo prije gledali sa pravilnim glagolom. Evo ovako, još jedna stvar. Povreda je izgledala strašno. Tipična rečenica koja će ići u 99% slučajeva u preteritu. U preteritu die Verletzung sah schlimm aus. Šta imamo sad ovdje? Ovdje imamo razdvojivi glagol aussehen, vidite. I sad, primjenjujem pravilo razdvojivih glagola, ima lekcija na A1, ako ne znate, tu baš najbolje, tu je objašnjeno. I šta je, meni je sad glagol sehen, jel tako? Znači, ovo mi je glagol, ovo mi je prefiks, aha, ovo je nepravilan glagol, on mora ići za. Jer je tabela odnosno nepravilnih glagola rekla da je to za. Ja se tu ništa više ne pitam. Tabela je naredila mora biti tu, ja sam samo ispoštovao. A ovdje, u perfektu, gehen je glagol kretanja, pa kad je glagol kretanja, onda ne ide haben, nego ide sein, pa tu ide na drugo mjesto, pa ide particip 2 na kraju, koji opet morate naučiti. Znači, perfekt je ipak malo komplikovaniji, ali većini ljudi će perfekt puno bolje sjest i lakše će mu biti koristiti, jer ga puno duže uči. Znači on se uči od A1.1, a ovo dolazi nekako kraj A2, početak B1. Die Verletzung sah schlimm aus. Evo ga, i ovdje ista stvar. Znači, evo ga, glagol na drugom mjestu, iskonjugiran u preteritu, a nasljeđe ide i prefiks. Prefiks ide na zadnjem mjestu u rečenici i u prezentu. Samo poštujete to pravilo i to je to. U suštini ista su vam pravila kao u prezentu, gledajući samu postavku rečenice. Idemo sad u perfekt. Die Verletzung hat schlimm ausgesehen. Evo ga, pomoćni glagol na drugom mjestu, konjugiran, ausgesehen. Zašto ausgesehen? Pa razdvojivi glagol, na mjestu razdvajanja prefiksa i glagola ubacuje se g i to je to. Pogledajte razdvojive glagole. Znači, vidjeli smo ovdje razliku između preterita i perfekta, što nam je zapravo i jako bitno. Ovdje nam je olakšica da je prvo i treće lice jednine i množine, prvo i treće lice jednine i množine kod nepravilnih glagola isto, modale ćemo posebno odraditi i ovo se uči na pamet. Znači, tu nema filozofije nikakve. Ako govorimo o pravilnim glagolima, tu imamo znači nastavke, evo, mache, machte, machst, machtest, jes macht, jes machte. Znači, naučimo ove nastavke za preterit i to je to. Konjugiramo glagol, ali sa ovim nastavcima. I na taj način dobijamo preterit. To je dakle otprilike ono što sam ja htio da vam kroz ovu lekciju objasnim. Dakle, imamo preterit, imamo perfekt, prevodimo isto i jedno i drugo, znači tu nećemo praviti nikakvih razlika i nemojte se
držati pravilo imperfect auris, šta ti ja znam, mi bijašmo juče. Kako bijašmo? Mi to ne kažemo. Mi kažemo bili smo, bio sam. Znači, var, hatte koristite za te glagole, ostalo samo nakalemite nastava koji sam vam objasnio. Ako je nepravilan glagol, morate ga znati. Primjenjujete pravila istako u prezentu i to je to. Razlika, još jedan put, između preterita i perfekta je u tome što kad pišete rečenicu ili kad govorite, u preteritu imate samo jedan glagol koji ide na drugo mjesto i konjugira se, a u perfektu imate pomoćni glagol haben ili sein i particip 2 koji morate postaviti na svoje mjesto. Pomoćni na drugo mjesto, particip 2 na zadnje mjesto. Ako vam je ovaj video pomogao i ako vam se svidio, kliknite na jedan subscribe dole, na taj način podržavate moj rad. Ako bude pitanja, pišite u komentarima, napišite mi po jednu rečenicu u preteritu i jednu rečenicu, istu tu rečenicu u perfektu, da malo vidimo kako će to funkcionisati. Pišite u Facebook grupi Jasko Germanika ako bude nekih dodatnih pitanja i gledamo se uskoro u nekom novom videu u našoj maloj online školi njemačkog jezika. Svako dobro vam želim i vidimo se. Ćao, prijatno! Deutsch mit Jasko.